Seboledi sa ANC Profenseng Donald Selamolela a re maloko a lekoko a neilwe malatsi a le 14 go isa maina a bonkgetheng ba bo-mmeyara. Seno se latela tshwetso ya komiti-phethisi ya Bosetshaba ya lekoko gore lenaneo la bonkgetheng la bomeyara le boelediwe kwa sedikeng sa Vhembe gape le kwa mmasepaleng selegae wa Makhado. A o kgathale mang kapa mang ba mobuya ba yang go mmeya as long as ka kusi ya bona e tlabe e le go a qualify yang go ba karolo ya yona process eo. Rena re le province re tla shugana le yona ge ba shetse ba re file maina ao go mme komiti e re feditse go shugana le yona komiti-phethisi ya Bosetshaba ya tla ya romela setlhopha somo se se ya go ba tseya leetong la di-interview. Selamolela a re lekoko le rarabolotse mathata kwa mmasepaleng selegae e le mene. Kopanong e kgethegilego ya maobane go ditepego semmuso ya gore komiti e le ya rena Bosetshaba ya go shugana le ditletlebo e fitlhile bofelong mo e le goreng e tsere sephetho sa gore comrade Julia Mathebe o tshwanetse gore a be mmatoropo wa Sekhukhune District Municipality, comrade Tsheko Mosolwa e be ratoropo wa Marole Municipality, comrade Given Mimane a etelele pele mmasepala wa Ephraim Mogale Municipality, and comrade Aaron Mokgetlha a etelele pele mmasepala wa Lephalale. Mosekaseki wa dipolitiki Vhembe o rotloeditse lekoko go latela melawana. The process of the rerun in the Vhembe region should be done very, very carefully, especially looking at the fact that some people had already gone for interviews and their names have already been published. The ANC should avoid being influenced by factions when they embark in this process. Selamolela o netefaditse gore ba tlile go dira ka natla go obamela melawana e beilweng ke komiti-phethisi ya Bosetshaba mo lenaaneng leno. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane.